tagai kedai ubit. Opai. Mana mi ro pi hai ja kam li bunuh ka opai. Mabuk. Ibat. Ai nu, kadang le. Ai kadang le. Apa pakai Kontrol ka jang. kedua le. Ani jak dua-dua kena corona. Adi kiban. Hah? Kiban. Pergi bahan. Bahan adik. Bahan apa? Bahan jin macam-macam bahan. Apa mak mata bero bahan ni kena no. Apa? Kam ta beb. Apa ci? Kota brai bangai ada betul. Nyo ha be dapat jelas no bahan apa? Barok putra ko imai barok. Nyokan bahan nyan han tu. Dia ada kerja. Ha. Apa je ada kerja? Oh bahan dak kerja. Apa je ada kerja? Yang pertama bahan coro mah iya. Dia apa boleh le? Ha? Iya duk dah maduk. Pokok menan. Kira fikir kongkol. Kau betul. Jadi mampu kai bahan tu belum? Kau petang kan dia bak si nyoto tinan kalau hutan. Oh, jadi. Jung ke me motor ai no. Oh, Depan galon. Kau je jamang mentau ha, apa habis jamang. Hai, orang yang pegah. Anjir teman nyo kaje dah. Kali lapor pagi. Oh. Kau nyo nyo kan apa menau kan? Awak enong. Awak enong. Mampu awak enong? Ipegah nyo bang na pegah jambu oh ne kia menan apa kena pe muka kana anjeun ja tahu le long ye no me pi kula hanale je kai pupre mentah dengan lodon kan. Aku gapo peh nyo manyo kungeng nyo katenge kwa mangkai gapo tumpang nyo le kena tamang uri atau iya kuam. Nampak begitu ro. Nampak mana tu ai dua rumah. Buka kedai ro. Mabuk ro. Tu ablau ah. Ai, orang happy debi rumah. Tu lu mak blok ro. Jamun nyo jamun ka canggih. Betul. Jamun nyo ka moden. Jamun ka canggih. Urang blow pưa gule pưa bò blo pinung pưa segala macam hana kerja le ya hu dalam kampung hana tinggai kan ting jam online nyo ban yan nyo muja perle ungda ngai mita no mita ju no ba kedai kuamat pijai kom le kuamat pijai kom dot kuamat pijai don kom kerja ju no perle bamano kampung perle dalam macam ini online mendu meno hana le ya kan oma kedai ko thong ko hana urang ko pu urang je te perle aja kau tu emang online mendu pupu yang 20 ba online paket naik dalam online hai ben tu buka online bagus pamai keren kan je maaf ke datan dana ke ibat angke harus fikir ke banjara ben tu gede kena barang lupa kena bang kena online kena paket. Oh nak paket kena bateri. Tak duk tegaga babak kedai yang nanya kan. Oh, tik jamang tu. Tapi yang perlu begah menyo kedai karena pasti tetap yang karena ada nyo anji jak tahu le yang walaupun di rumah saja tapi nyo kan tampilan. Baik betul nyo lagi rojak bu betul anak tadali. Temai yang kerja masalah apa dah blow rokod. Orang kami lewat kapiu. Kablu dalun. Anak ada me dengar baju. Lo kena apa? Mana pegang online yang lain. Jadi yo yang penting yang perlu begah no drog hak ni ale. Hai lu menjawab kedai bang Mai tak. Belanja je. Tu kan menye tu kali ban tu kan tu telefon lu. Get. Nyo telefon. Kupah nyo le karena itu telefon mungkin ijak urinang begah itu telefon ijak bergaduh begah. Urinang pi nyo ada depan ko pi. Ha? Hai. Nyo dia puasa tau je i bak kedong le. Bro, dia pada kapai bro. Mana jaga kebersihan baju tu. Jalan. Ai. Biar ju deh, ju kam kerak ke telefon no. Gua tu nyan bahan dapur ju. Apa dah lu bupah nyo le betul. Pokoknya yang ngean ju. Ah kacau elong ah. Kau buat pergi berdua. Oh kita kacau elong. Saya krek pergi jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh mak nhấp thột đẹp bữa á mạc không ở đây tiếng cồn
yang bega yang ayah ka lư awal no yang ko ti no be ka lư ho ka malabang te ka je ini ko ti no ka yang ka je ini ko labang ka be pu da du lang